Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Ngihamba labafundisi bami ababili, mfundisi uMpofu uCK lo mfundisi uMpofu OB. Bafundisi bami siyalamukela, amukelana abalaleli. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo ehlelweni lethu lale iviki lapho sifunda khona ilizwi sindawonye. Ukhulumayo ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga bafundisi, silokho sixoxana nendaba yethu yabaprofeti, kodwa sizake singani siya eceleni kancinyane. Balaleli sikhangele indaba yezimanga lokusebenza kwezingilosi. Indaba lezi zihamba zonke, kodwa ke sifuna ukuthi sizihlanganise ukwenzela ukuthi likubone izikhathi eziningi abaprofeti ikakhulu abamanga balezimanga. Sifuna ukuthi sikhulume ngokuthi kuhambelana njani, kungenelana njani, kudlelana njani. Sizayixoxa ke sichuke njobana phela injobo enhle ithungelwa ebandla. Ngilabafundisi bami lapha. Ngizafukala ngokuthi ake sikhangeleni bafundisi ukuthi izingilosi kanti vele zenza umsebenzi muni, zenzani ingilosi? Siyabonga. Siza ngena ke eBhayibhelini kumaHebheru 1 ivesi lika 14. Ithi yona kazi sibo yini omoya abasebenzela abangcwele abazakudla ilifa lokusindiswa na. Ukhulunywa ngezingilosi, ungafunda kusukela kuvesi 7 ka chapter 1. Ukhulunywa ngezingilosi. So iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi kulezi zingilosi ezingcwele ezisebenzela abantu bakaNkulunkulu. Ziyabancedisa empilweni yabo yansuku zonke. Ziyabasiza ekucebeni losindiso. Ngezindlela ingilosi kuthiwa ngesikhiwa kuthiwa they are ministers. Izisebenzi ezisebenzela abangcwele bakabani bakaThixo. Singangale kuHubo 8 ivesi 5. Iyasitshela ukuthi umuntu wenziwa wabaphansi kancane kulezi ingilosi. So kutshengisa ukuthi izingilosi zilamandla adlula amandla oluntu. Ziphezulu koluntu. So ekuphileni kwethu kwansuku zonke la kulezi ingilosi ezisebenza labantwana bakaThixo zibavikela ngoba zilamandla phezulu kwabo. So silezi ingilosi uluhlu lwakuqala izingilosi ezingcwele ezilungileyo ezisebenza labantwana bakaNkulunkulu, zibancedisa, zibasiza njalo zilamandla phezulu kwabantu. Ungakedluli mfundisi, enxa ungachasisa kancinyane kubalaleli amandla lawo ukuthi nxa kuthiwa spirits ngesilungu kazifani lawe lami esingabona isidumbu. Yebo ziyabonakala njengabantu kwesinye isikhathi, kodwa sikhona lapha nxa sisendlini noma sisendlini zingaba khona singaziboni. Yes. So ingilosi ngesikhiwa kulebala elingathi linzimana ethi celestial, kuthiwa ngama-celestial beings. Right. Kusitsho ukuthi azifani lathi thina abantu. Mina akulandlela engingathi ngingafika etown laphana ngihamba abantu bengamboni. Amandla lawo kangilawo. Kodwa ingilosi lamandla ukuthi ibe khona khonapha kodwa singayiboni. Kodwa incedisa nje isebenza. So yikho kuthiwa ziyimimoya. Ngoba zilamandla ukuthi zingazibonakalisi nxa zingafuni, kodwa zikhona zisebenza. Kuze kungikhumbuze mfundisi lapho kukhulunywa khona ngojaha lo nguGehazi. Elisha laphana esebona amabutho lana abaqhaqhezeleyo kwasokuthiwa vula amehlo akhe. Kumakhosi wesibili ngu6 ukuthi uNkulunkulu akuvula amehlo kuthiwa wayengaziboni kodwa zazikhona. Wabona zingamabutho entabeni zizinengi kakhulu. Ngenza abalaleli ukuthi bakulandele ukuthi nxa usithi ziphezulu kwabantu kazikho ku level yethu. Zenza izinto ezingezenziwe ngabantu. Siyabonga. Nxa sikhangela lapha ke uthe umfundisi Mpofu kule ngilosi ezimkhakha embili. Sikhulume ngabaprofeti bamanga mfundisi, laba prophet beqiniso. Ingilosi sithini ngazo? Siyabonga mfundisi. Lazo futhi ingilosi zimkhakha embili. Kule ngilosi zikaNkulunkulu lengilosi zikaSathane. So ke lokhu sikuthola eBhayibhelini encwadini kaSambulo ngo12 sizafunda kusukela evesini lika 7 siye kuma kwelika 9. Ithi yona ke kwaba khona ukulwa ezulwini. uMikhayeli lezithunywa zakhe balwa lomgobho. Umgobho ulezithunywa zawo lawo walwa. Kodwa ke wehlulwa lendawo yawo kayabe isaba khona ezulwini. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi, inyoka endala ebizwa ngokuthi nguSathane lo mubi, umkhohlisi womhlaba wonke waphoselwa emhlabeni kanye lezithunywa zakhe.
So ke la amavesi asitshela ke ngomkhakha wengilosi zikaSathane ukubana ke enqotshwa ezulwini kaxotshwa ngenguye yedwa weza lezi ngilosi zakhe yizo esizibiza thina sithi ngamadimoni namhlanje. So ke umsebenzi wazo omkhulu kakhulu njengobana ke uSathane engumkhohlisi omkhulu zisebenza ndawonye lo Sathane ukubana ke zikhohlise umhlaba. Zisohlangothini lwamanga. Zisohlangothini lwamanga. Kunjalo mfundisi wami. Siyabonga mfundisi, siyabonga kakhulu. Kuyenzakala usuka ukuthinta mfundisi ukuthi ingilosi kuyenzakala into abanye abantu bazibona abanye bangaziboni. Kwenzakala khona. Siyabonga. Njengoba lokho sichasisa lapho ukuthi indaba yezingilosi iqhakathekile ngoba izingilosi lezi yizo lezi eziwileyo zisebenza labaprofeti bamanga. Abalaleli isicela ukuthi sikubambisise khona. Ingilosi eziwileyo yizo ezisebenza labaprofeti bamanga. Ingilosi ezilungileyo zisebenza labaprofeti bani beqiniso. Ngoba kulenhlangothi ezingaki ezimbili. Khonokho indaba yona leyo siyibambisise kuhle. Futhi sibambisise ukuthi umuntu yena ngokwemvelo vele kalamandla. Umprofeti wamanga lwana amandla asebenza ngawo kaso emvelo uyawaphiwa evela kwenye indawo. Sike sakuchasa iviki elipheleleyo ukuthi abaprofeti bamanga bathatha amandla kuSathane. Abeqiniso bathatha amandla kubani? kuNkulunkulu. Indlela mfundisi imithombo mbili eyamandla. Umthombo kaNkulunkulu wabeqiniso nomthombo kaSathane wabaprofeti bamanga. Yikho kanye. So uNumbers chapter 22 ngeyinye nje yamavesi amaningi aveza amandla ezingilosi. Njalo abalaleli futhi bangabambisisa ukuthi ingilosi zikaSathane umfundisi ukuthintile ukuthi zawa azithathelwa ngamandla okuba yini zingilosi. Ziyenelisa ukwenza ongeneliswa kuyini zingilosi. So kuManani 22 la ivesi ngu24 siya ku27 lo verse 31 sihlangana lo Balaam umprofeti wamanga wayehamba kumishini yakhe yokwenza amanga kumbe kuyakhuluma amanga. So esehamba lapho uNkulunkulu wathumela ingilosi yakhe yafika yama ukuthi imvimbi. Idonki yasibona ingilosi yabisima idonki. uBhalamu ingilosi kanjani ngayibona waqala ukuchaya idonki uthiwa ingilosi iyagijima futhi yakuma edongeni idonki yayibona futhi lapho kulomkhandlo omncane khona ukuthi ngeke aye kwesokunene kumbe kwesokhohlo so uBhalamu wachaya idonki yazi yakhuluma manje angaze ngenze lokho engikwenze namuhla manje unjayela kuthiwa inkosi ke yavula amehlo kaBhalamu wasebona ingilosi yakhe kodwa olalo uBhalamu ingilosi wayengayibona kodwa idonki yayinjani yayibona yazi yathi ukuthi ngabe asibabhemu wakho lo ngase ngikuqedile inkemba so sifunda ukuthi ingilosi zilamandla okuzibonakalisa kwabanye abantu abanye bengazibona so ingilosi ingafika lapha phakathi kwethu iyenelisa ukuthi abantu efuna bayibone engafuni bayibone bangayibona. Yikho ke ingilosi ziyasebenza kakhulu labaprofeti. Yizo ezigijimayo zisiyabatshela umuntu angayenza isinqumo sokuthi sefuna ukuya kumprofeti wamanga. Ingilosi kaSathane yathi gijima yemtshela ukuthi kulomuntu onje la ozafika uhlala endaweni enje wazalwa mhla kabani kumbe imuli yakhe ithi imnyenyezele konke ngoba yizo okuthiwa ziyimimoya. Yikho kuEfeso laphana ngu6 ivesi ngu11 siya ku18 kuthiwa kasili lenyama legazi kodwa silwa nemimoya. So imimoya leyo ukukhulunywa ngayo lapha yizo ingilosi lezi ezingamadimoni ziyanyenyezela abaprofeti ziyabatshela ngempilo yakho zibatshele konke okuhluphayo. So kwesinye isikhathi uSathane uyabekwazi ukuthi wena ungavela utshele ukuthi ungubani umuntu ongazakambone engcenye umuntu uhambe ekhatshana ekwazi ukuthi angaziwa la umuntu uthi ungene ethi wena zibani uthi uzwa lokho la umuntu athi azangiqambe sho wazelanga so ingilosi kaSathane ziyabe zisebenzile zamtshela zamnyenyezela kunengi ezikwenzayo ngoba ziyenelisa ukubonakala kwabanye abantu kwabanye zingabonakala so kumele siqaphele khona singakedluli imfundisi khonapho ngamafitshane ivesi okhuluma ngaye kabaseFeso. Angithi iqala ngokuthi hlomani izikhali ngakho hlomani ngazo zonke izikhali hlomani esikhulume ngakho amaviki adlulileyo ukuthi ilizwi likaNkulunkulu kalibe yilo ngale kuthiwa vele liyinkemba ilizwi likaNkulunkulu liyinkemba so ukuthi sinqobe imimoya le izingilosi zikaSathane kumele sibe lenkemba yelizwi likaNkulunkulu iBhayibheli ukuthi ize sinqobe khona. uSathane yena lengilosi zakhe mfundisi uyanelisa ukuthi ayenze yini izimanga. Siyabonga mfundisi. uSathane lengilosi zakhe uyenelisa ukwenza izimanga. Lokhu sikuthola eBhayibhelini encwadini yabaseKorinte besibili ngo11 ivesi ngelika 13 no14. Ngingakayifundi ngifuna ukugcizelela futhi ukuthi ingilosi zona ezikaSathane zinengi. Ngoba kusambulo ngale
wawa le 1/3 of ingilosi ezisezulwini. Kusitsho ukuthi ezi 2/3 izo ezasala zithembekile, ezi 1/3 wawa lazo. So zinenge. So ke abaseKorinte besibili ngo11 ivesi ngelika 13 lo 14 ithi yona ngakho ke abanje bangabapostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, ezizichaya abapostoli bakaKristu. Kakumangalisi lokho ngoba uSathane uqobo uzichaya isithunywa sokukhanya. Ngakho ke kakusinto enkulu uba inceku zakhe zizichaya inceku zokulunga, ukuphela kwazo kuza kuba njengokwemisebenzi yazo. So ngamanye amazwi lapha siyavezela ukuthi njengoba abaprofeti bamanga besenelisa ukwenza izimanga, lezi ngilosi futhi zikaSathane zenelisa ukwenza njani izimanga, njengalokho yena uSathane ezichaya ingilosi yokukhanya. Ngifuna futhi siye kwenye ivesi ecasisayo ukuthi uSathane uza kwenza izimanga ezinkulu, ikakhulu singaya kuSambulo ngo13 ivesi ngelika 13 ngizayifunda leyi ukwenzela ukuthi ngingayikhulumeli. Ithi yona ke senza isibonakaliso esikhulu, saze senza lo mlilo ophuma ezulwini wehlele emhlabeni phambi kwabantu. NguSathane lo ngensuku zakhe zokugcina esenza umlilo wehle uvele ezulwini. Abantu nxa bebona uvele ezulwini ababe bengalandelanga iqiniso likaNkulunkulu bazathi ngempela lo ngumlilo ovela kuNkulunkulu. So ke ingilosi zikaSathane zenelisa ukwenza izimanga. Kuyabuyela khompane sesawukhuluma mfundisi ukuthi izimanga singaphelele ezimangeni. Kunjalo. Kasedlule. Sibuze ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithini. Sibuze iBhayibheli. Kunjalo. Lisiphendule. Lisiphendule. Sifundani ngensuku zokucina ngezimanga lezi. Siyabona. Indaba ezimanga la kuSambulo ikhona. Incwadi yokucina eBhayibhelini. Sambulo 16 ivesi ngelika 14. Ithi yona ingomoya ababi. Kunywa ngemimoya lapha. Yona ingomoya ababi abenza izibonakaliso. Abaphuma ukuya emakhosini omhlaba wonke uwahlanganisa ekulweni ngosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla. So lapha kuthiwa izingilosi lezi zingomoya ababi. Ama evil spirits. Ama demon. Yizingilosi okunjani? Okukhulunywa ngazo. Kuthiwa ziyenza izibonakaliso. Izibonakaliso into ezingajayelekanga emvelweni yabantu. So kumele ukuthi sigcizele lapho ukuthi indaba yezimanga ingasithathekisi kakhulu. Kodwa kumele sihlole ngemihloliso yonke. Izimanga kakungabi yizo zodwa esihlola ngazo ukuthi umuntu uthunywe ngubani? uNkulunkulu. Ngoba kuthiwa izingilosi zikaSathane lazo ziyenelisa ukwenza izibonakaliso. Esinye isibonelelo ngasinika esihlupha ensukwini zokucina indaba yokugula. Ungafunda incwadi kaJobe ngo2 verse ngo4 siya ku8. Kuthiwa uSathane wachaya uJobe ngamathumba. So izingilosi zikaSathane ziyenelisa futhi lokufaka imikhuhlane ebantwini. Kwesinye isikhathi ziyafaka omunye umkhuhlane ongeke wabonakala emchineni kaDokotela. Ukuthi uDokotela uyathi amboni ihlupho emzimbeni. Abanye bezibetha hayi lokho sokungokwabantu. Khonapho ungavela ukuthi sokungokwabantu uSathane uyabefuna ukuhugela umuntu ngapi emprofitini wamanga. So sibona ukuthi lapha izingilosi ziyenelisa ukufaka imikhuhlane. Kwesinye isikhathi imikhuhlane yangikhona ingabonwa ngoDokotela ilatshwe ngabaprofeti bamanga. Kusenzela ukuthi labana abangaqinanga elizwini likaNkulunkulu begcine bedukhisiwe. Njengalokho anoku Deuteronomy ukuthi uNkulunkulu uyavumela ukuthi asihlole ukuthi simthanda okunjani okunganani. Kodwa thina njengabantwana bakaNkulunkulu kumele seyame ezwini lakhe, singavumi ukuthathekiswa izimanga zesitha, singazange sihlole ngeBhayibheli. Siyabuyela mfundisi ukuthi kasingamini kuzimanga. Kunjalo ba. Kasedlule khona. Siye phambili. Yes. Nxa sikhangela lapha kule ndaba ekhulunywa ngalo ndoda incwadini yemisebenzi ngo8. Siyabonga mfundisi. Encwadini yemisebenzi ngo8 kusukisela evesini lika 4 engxenye sisiya kuma ku13 sihlangana lamadoda amabili uPhilip omunye wabafundi bakaJesu lo Simon owayesanusi. So ke kuvesi ngo4 kusiya ku8 le ngizayifunda ukuze okunye ngizakucasisa. Ithona ke abahlakazekileyo bahamba bechumayela ivangeli. uPhilip wehlela emzini waseSamaria wachumayela kubo ngoKristu. Amaxuku alalela
nganhliziyo nye okwakukhulunywa nguPhilip esizwa ebona izibonakaliso azenzayo ngoba baphuma omoya ababi kwabanengi ababengenwe yibo bememeza ngelizwi elikhulu labanengi ababeyizilima lababeyiziquli basiliswa kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi waseSamaria. Phansi ke bese kukhulunywa ngoSimon laye owayesenza izimanga ezinkulu kodwa ke esebenzisa umoya ongayisiwo okaNkulunkulu. So ke esenza izimanga uPhilip engakafika abantu abanengi babesithi lo moya omkhulu. Kodwa ke uPhilip esefikile wenza izimanga ezibonakalayo ezibambekayo abantu abanengi baphenduka babhabhathizwa. uSimon laye esebona lokuzwa imfundiso kaPhilip laye waphenduka futhi wabhabhathizwa wanamathela kuPhilip. Ngasikhangela ke mfundisi ukuthi phela siyabuyela emthonjeni emibili ukuthi amandla okwenza izimanga kule mthombo emibili kunjalo mfundisi wami, uNkulunkulu noSathane. Yebo, kuqhakathekile ukuthi ke sihlole into ade sikhuluma ngayo kule ndaba futhi bafundisi lapha ekhuluma ngontombazana encwadini yemisebenzi. Siyabonga imisebenzi ngu16 ivesi ngu16 sisiya ku24. Ngizayabala u16 lo 17 lapha. Ithi yona kwathi sisiya endaweni yokukhuleka sahlangana le ntombazana eyisigqili elomoya wokuhlahluba. iBhayibheli yesikithi a spirit of divination eyayizuzela abaniniyo inzuzo enengi ngokuvumisa. Yona yamlandela uPauli lathi isithi laba bantu bazinceke zikaNkulunkulu ophezukonke ezisitshumayeza indlela yokusiliswa. Indaba le iyangithathekisa kakhulu. Lapha kuthoka kulonkazana owayeyisigqili owayelomoya wokuhlahlula umoya okutshela abantu izinto owayeboniswa nxa singakubeka ngale wayeboniswa. Kukhanya into le yayingathi yabasebenzela ngoba kuthiwa wayeyisigqili sabanye abantu bezuza imali. So abanikazi bakhe laba inkosi zakhe ababemgcinile babezuza imali. Indaba eyabaprofeti bamanga ihlupha endabeni zemali lomnotho ngoba abantu abanengi kungathi bafuna imali kakhulu, yikho okulohlupho khona. uSathane abamba khona abantu khona abantu abaningi lapho kule mali khona kwesinye isikhathi ababoni kule ndingo yokuhlola ngeBhayibheli. Umuntu angaba wasinyazuzela imali lenzuzo ngizizuzele kuphela kasakhangela okuningi yena sesidla imali sekhangela imali anti uyabona indaba. So kodwa lapha siyabona ukuthi kule ngozi unkazana lo wayelomoya othile owawusenza ukuthi abantu bazuza imali. So babengafuni ukuthi umoya lo ususwe kuye ngoba wawubazuzisa imali. iBhayibheli ibisithi futhi okunye kwakuyingozi ngaye yikuthi ebona uPauli besiyakhuleka kazange abasoli hayi kodwa wabasupport kazange alwisane la kalwisana ngala wasupport wathi lina lingaba ngabantu bakaNkulunkulu yasitshumayeza leni ivangeli. So kusiya lapha okukhulunywe khona ngumfundisi uCK ku2 Corinthians 11:13 uyazenza ingilosi yokukhanya uSathane. So unkazana lo uthi yena alaba ngabantu abalungileyo ngabantu bakaNkulunkulu laba uyenza ngathi usesayidini labo kodwa kakhe esayidini labo khonapho kumele abalalelisi kubambe kuhle ngakho esayidini labo ngoba umoya usebenzisayo kwenza izinto zakhe asomoya kaNkulunkulu. So kumele ukuthi sikunanzele khona sokubuyela lapha ukuthi ahlolana hlolana ngoba uSathane la uyazenza ingilosi yani yokukhanya. Abaprofeti bamanga bazenza abeqiniso babuya ngegama likabani likaJesu babuya sengathi balungile babuya sengathi basifisela okuhle kodwa kumele sihlole kuthiwa izimpisi ezembethe isikhumba utsho njalo uJesu zibuya zembethe ingubo zani zemvu kodwa ekucineni ziyaphanga abantu. So bese sikhangela ukuthi uPauli kazanga athabe ukuthi unkazana lo uyasupport kodwa iBhayibheli lithi wathi yena wakhuza umoya lo wawunkazana lo ngegama likabani likaJesu. Ngezindlela unkazana lo wayele demoni elalimenza abone ingilosi zikaSathane esikhuluma ngazo la. Yizo ke ingilosi lezi ezibonisa abaprofeti bamanga yizo ezibenza bebone bakutshela imfihlo yonke. So umprofeti lwana yena ngokwakhe vele ngokumazi kwakhe engcenye umunye wafunda la esikolo kodwa usubona sebona kule into esimhlezi kulomunye umoya osumhlezi kumbe imoya esimhlezi ezingilosi zikabanzi kaSathane. So uPauli wakhipha umoya wona lo ngegama likabani likaJesu. Labana bazonda futhi abanikazi besigqili ukuthi kathi sumkhipheleni ngendaba yemali wagcina sesejele. Hayi bafundisi indaba imnandi kodwa kumele siyiphethe. Kumele siyiphethe encwadini kaJohane ngo8 verse 32. Ulayiduzane mfundisi. Siyabonga ngizayifunda lapha. Ithi yona ke liza kulazi iqiniso
leqiniso liza kulikhulula. Engikuthandayo kakhulu ngoSimon lo ntombazana lowo. Lanxa babe labomoya ababi sebebonile iqiniso baphenduka balandela uPhilip. Lwana untombazana walandela uPaul. So ke iqiniso liqiniso singalilandela liyasikhulula lisenze ukuthi kuko konke esikwenzayo sikwazi ukuthi sikwenza silandele iqiniso. Siyabonga. Okunye njalo engcenye okungakhulula abalaleli. Kwesinye isikhathi engcenye wathenjiswa ngomunye umuntu othi yena lo mprofeti wakho lamandla. Wakuthembisa ukuthi uzaqalekisa ibusiness yakho. Kumbe wakuthembisa ukuthi uza kubulala. Kodwa lapha siyafunda ukuthi nxa ulo Jesu awula sizathu sokwesaba. Nxa uJesu ungathembanga muntu othethe emuntwini, uthemba uJesu kuphela lokukhuleka. Awula sizathu sokwesaba. Yikho ukuthi iqiniso liyakhulula. Indaba esikhuluma ngayo lapho ngayibambisisa kuhle, iza kukhulula kukho wonke ukwethusela okungenzwa ngumuntu ongela amandla phezulu kwempilo yakho. So kuqhathekile kakhulu ukuthi siye kuJesu. Siyabonga abafundisi, isikhathi sesiphelile. Balaleli siyabonga. Inombolo zocingo ngizathanda ubana ngilinike zona. 0718 444 196 0718 444 196 WhatsApp. Nxa ufuna ukuchaya ucingo 078 620 4000 078 620 4000. Inkosi belani, inkosi libusise. Nxa ufuna izifundo chaya ucingo uzona izinamba esiziphileyo. Inkosi belani, siyabonga. Size sidibane njalo kuviki elizayo.